بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمد أقول من واحدكن قستكفاوا موضوعك هو فنيجيكم غوانما عمل كرما سنة واردون أسوا غتابهكت مبابو غورجنا حديث بسفرتا واردون أسوا أدي إكيك رواية نقول وجن أسوا أقول ما جترين بايك متاعنا نقول كلنا من وضع رسولنا عائشة غفان كبان رواية وجن أسوا نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نبي صلى الله عليه وسلم نديغ هيفل لوي هفم مفوشا فرلي حالة أسيكم غوانما إكدك فان مفدين دعاء ربكم لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. مفدين إكدك فان دعاء ربه ريغنو جبسوا وكارو نديغا هيل ويجكم غوانما أدي أمكون ندين هيل ويجام إفرا إفم مفوشا من جهي إغوتا ميهو كانت القرآن إما نبي صلى الله عليه وسلم مدعاء بداولا مدعاء معنى كي لا إله إلا الله الواحد القهار. اللهم نو يكونت إله كنو كلام أي الواحد أي يكونت إله القهار أي هريها كما كلام بلهتو مدشقاوا هريها كما كلام أمور فلك كيمن كريفاوا افراتك امر فلا خلافا هن ابس فراتك بارن نهغانه ماتريونت فر رب السماوات والارض udutakai bimuge verraskalak udutakai bimuge verraskalak wama bainahuma adi edemeduga waha takecche udutakai bimai edemeduga waha takechege verraskalak العزيز عزة تري عزة بنت الغفار جينا فافة فسوا أسكالك الغفار أي جينا فاه فسوا أسكالك ميتانغا هو فينوغا كم فينديروغا كان مي نديغا ميها عمكم هيلويروغا الله سبحانه وتعالى ذكر كرون එකලාංගෙයි එක්කවන්ත ඉලාහුකම් එකලාංගෙයි හුරිහා තකෙච්චගේ වෙරි ෆරාක්කම් එකලාංගේ අමුරුෆුලුම් බේරුම් එව්වස් කමෙක් උඩතකුගා අදි බිමුගා අදි එදෙමෙදුගාවා එව්වස් කමෙක් ගාවස් නොහිඟානකම් මීහාගේ හිත මේ වද්දා දිරුම් මේ හදීස්ගේ මි දුආගස් වගේගේ මොරාදක් ඒ ආම්මකො නිදීගම් මේ හේලවේකම ගවනම කොම්මස්කාල සබබෙ ගිනෆාර ඔන්නාන හේලෙවමු මියක මිසාලක නිදී ගොය ෆනෆරාතන් එන ෆොරලේරුග නිදීගව සේන ෆොරලිද අනකම හේලවේකම වෙජ්ජියම් කොම්මස්කාල සබතක කොම්මස්කාල කමෙ එනේ ෆාගාන ඒ මේ දුආය කියවේ වර මීහා හේලෙවමුග මානේ කි එර නිදින් හැම හේලෙව ඒ නිදී ගොය ෆ දුආයන් වෙ කියන එම හේලෙවිජ්ජිය එක මානේ කොම්ම සෝබකා හොරෙන් හේලෙවිජ්ජිය ඒ දුආ කියුන් ඒ සුන්නත වාර්දෆාක එන් රිවායත් ගාස්වේ නිදීග බිරුවරිකම ෆාහ කොරෙජ්ජම් එනේ බිරුවරිකම ඉහ්සාස් කොරෙජ්ජකම ගෝවනම් අබු දාවුද් රිවායත් ගාස්වනේ ඉදා ෆසිআ අහදුකුම් ෆින් නවමි ෆල්යකුල් තෙබෑමෙහුගේ තෙරෙ මිහකු නිදීග
birugam fikam gawana bafar hele birugana gems bammi hun nole biru nunidi gems ar giner mihungama nidan ara nunidi ekadi werikan ihsaswati birwerikan ihsaswati kambodu fa ihsaswati komme sawbaka nafsani gotu nuniyam maddi gotum bes kommes kam miha gudake biru nuniyam jinniyen eccen asane ti nuniyam ene kommes kar gellume bedane ti ekiki sawbata ka hora mi hon nunidi birwarikam terega eba bagut heda nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis koni idha fazi'a ahadukum fi an-nawm falyaqul nidiga tibami hon tere mi ko birugam fikam gawanam birwarikam ihsas wajjikam gawanam falyaqul mifadain du'a qurash أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فدين دعاء كراشه فإنها لن تضره فهي أين يفعلون بروريكا نوت إحساسكم بروريكا من أين يفس كلمة نوال كم بس كم كاهر أين بروغنني بانوي سب نوت مادي سب نوت فعلون كتشي كسب كم سوى كارم بيرغم في كم قارم بدعاء كاش أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بدعاء كلهم فماني أعوذ بكلمات الله التامات ميلا ركعات ركم إدمه الله سبحانه وتعالى فريهم وجنبا كلمتكم فريهم بجنبا كلمة إكلام بسفرت إكلام كلام فرت إله أقول دسكت دبا فوا دعاتك ذكرتك إله وماتوري كلمة فرتن أي إيجا إبس أونيكمن أبن نوا ماتوري كلمة فرتك إيجا إبس أونيكمن أبن نوا كلمة فرتك كون أقول من ركعتير كم إدونيما إيه كلمة فرتة وتري مي إينايك ඒනාගේ දුෂ්මනෙන් නූනියම් ඒනා දිමාකොල්ලාගෙන් ඔලේ ෆරාතගේ ඉන්සානෙව්වේ ෂයිතානෙව්වේස් අදි කටිජහා ජනවාරෙව්වේස් අදි ෆනිෆක්සා එක්කම ගාවියස් ඒ ෆුරිහම කලිමතකකුන් රක්කාතරිකම් හෝදීම දෙන් ඒන් සලාමෙව්වගේ නෙට්ටිගෙන් ගොස් ඒන ගෙල්ලුන් දෙවෙන ගොතෙන් නෝනා ඒ මීහා රක්කාතරිකම් එහෝදා වසීලක් ඒ ෆුරිහම එච්චෙක්කම ගා නොවඤ්ඤා කොම්මස් දිමාලකුන් ඒ රක්කාතරිකම් ෆුවට්ටාලාෆ ඒනා මේ ෆෝරමුග ෆුර්සත් ඔන්නා එකම් ඒනා ඒ රක්කාතරිකම් හෝදා කලිමතකකි හෝදා අඩ්ඩනේකි ෆුරිහම හුරිහා ගතකම් ෆුරිහම අල්ලාහ්ගේ කලිම ෆුලොතගේ හුරිහා ගතකම් ෆුරිහමෙච් එම හුරිහා ගතකම් ෆුරිහම වෙගෙම්වා මතිවරි රබ්බුගේ කලිම ෆුලොතකම් ඒනා රක්කාතරිකම් හෝදීමා දෙන් ඒ අඩ්ඩන ඒ රක්කාතරිකම් ෆුවට්ටාලාෆ ඒනා ගෙල්ලුන් දෙවෙන එබ්බස් ෆරාතෙක් نانا يبس فرات نانا ام بين ان ركعات كمدني اعوذ بكلمات الله التامات مي دعاء مي ركعات ركن اقول من كوري كبه فيلارتوس كيا فا مي هو تنك فابا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله سبحانه وتعالى فريها كلمه فلتكم اكلام وفد بها تكتيك نباكم السلامه قدمه مي دعاء كيا فيها متركم غينا دندن ابس نورك لينه كنو فورا اچ کٹ وستو جان جن شیطان اولا سولے کنو جے ابس گل مینے کنو اینا می مانت فریهم انگی اخلاص سرکما کو اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ فرودک ای میفد متوری رکعات کما اینے گنستے فرات کما کلانگی اڑتک ابنگے ورس کلانگی کما دتنوگا میدوگا وس ابس فرات الہ امر فلم بیروگ نودان کما එකං එතිකාද් කුරා හාලුගා ඉඛලාස් තරිකම අයකුගා ඉතුබාර අයකුගා අල්ලාහ් වකීල් කුරා හාලුගේ කලිම ෆුලතකුන් රක්කා තරිකම හොදාෆිය මේන රක්කා තරිකලිබේ ඒ කුරි zamanuga මීහුන් රක්කා තරිකම හොදනි තන්තන ෆාබාරුගා එමිහුන් ගෝවානි මි වාදීගේ බොඩු ජින්නීගේ ෆරාතුම හර්ම රක්කා තරික එමිහුන් ගබූල් කුරා ගොතුගා එකි වාදී තවගා රස්කම් කුරා වෙරිකම් කුරා එක එක ඉෆ්‍රීතුන්නා ජින්නීන්නා ಬಾರುಗದ ಫರಾತ್ತ ಮಿತಿಬೆನೆ එහෙම සරහද්දක ෆෑබාබා ඒ සරහද්දෙක්ගේ වෙරිකමක ෆරාතුම් මේ රක්කාතරිකමද එහෙම ජාහිලි සමානු මෙහු කම් කරා ගොතකි අලගොල් මෙන් රක්කාතරිකම මෙහොදනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆුරිහම වෙගෙම්වා
mativeri kalima fultawge rakkatirikam ei emme furihama addane min ghadabihi ilahuge kofai wa iqabihi adi ilahuge uqubat ei insanu najje kankam ni medwari wani Allah subhanahu wa ta'ala komme sabaka hore insane kam medwari kurave em alagam furtamanna salamata rakkatirikam beden jeni Allah ta'ala hadratun asane uqubate azabe gellumen o edana kawattaka ekalang hadratun rakkatirikam min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi e ilahuge alutakunge hunna nubane egani kantattako hema insana ya gellume kurmatiwani insana musibaten as cheheni eggotaki Allah subhanahu wa ta'ala ekalange irad fulako ene ekalange kofa getere nuote ekalange azab geterin kamen e alaka jessum e eggoi aneggotaki ekalange alutakun tere mihaku nuote jinni nuote komme suibben insana ka gellume dinu minun gotaka nu anna no kubata adabe insana ka gellum waka rabbuka hadratum ekalange jassa kamekkam gaau unia mekalange isna fuloge tereng alutakun getereng kommes mihaku kommes farata insana ka undaw kurum mi uqubatuge ene undaguwa kankamuge wattafali mitanga mi debawato kantakum salamatan ede ay min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi ay ilahuge alutakunge nubakama negganikam adi ekuriga Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya ilahuge azab wa min hamazati ash-shayatin adi shaytanage waswasta shaytanage waswasta wa an yahdurun adi mi alage gatan ay shaytana hazirum ay midwa kima midwaage barakkatir kallibe Allah subhanahu wa ta'ala go qobat salamak kabalibe adi ay ilahu kofai eba salamak kallibe adi ekalange alutakunge huriha nobakamakun ena eba salamabe adi shaytanage emmeha waswastakun ena eba salamata rakkatir kallibe den koche to iturangot den iturang ene gellunde ne bes farate non huriha alutakunge nobakan shaytanage waswas huriha kamako ena salamach fa innaha lan tadurruhu nifadain du'a kiya fikam ganama hama hila enayak e ihsas kurona birwarikamuge evves gellume ene kanuwan ena e birwarikamen e undagule ekame lagem faaneti e biruganna huriha biregge gellum ena filagen dan e megmane ki miha ga aqida barabar furiha mayya mi du'a ki mafoko den ene biruganna kanuje emvege no to nabiy sallallahu alaihi wasallam ekelek fan madina furtama hijra kuray dosol go ekay fan hashifar verin tibba hashifar tibba ekay fan ge kochi kolo dorkolum kariga hashifar verin tibba ekay fan ge himayat ekam ko wallahu ya'simuka minan nas allah kalek fan mistakunge kibain salamak ko rakkatir koddabana mi ayab bawa nabima dik moda ke hadis kurabi din dashe uriya mi Allah timan kalek fan himayat kurabikam ga ay bawa labba fi emihun ge duttura takunna emihun kandi hamala takunna emihun ge atuga nubakam Allah timan kalek fan himayat kurabikam ga ay bawa labba fi hemati man kalek fan are hoga hashifare thurumuge beenu mennet fonwale e huriha nurakkalen huriru ga bes Allah subhanahu wa ta'ala ekelek fan himayat ko devvanekam wallahu ya'simuka minan nas mistakunge nubakam Allah kalek fan himayat ko devvanekam Allah bawa levvima ekay fan hashifaren fonwale mi ayate ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ga risalatuge tedukan kashoru ayat ei qur'ana ki ekelek fan amillen hadwa go lobichinnama ekelek fan hashifar veren giye kannu fonu ban ennut enurakka oingiruges makka ge mushrikunna madina ge tere munafiqunna etabbe ge kelek fan gelunde ole rus allah e rakka terikam bawa levvi me kelek fan hitu ge adin qabul kora fe rakka terikam ekelek fan libijje ke hisam ferigen de ke fan abes kelmanu de
ei midannawa iman terikamak ehem vima nunidigen mi du'a ki nidan undaguwa mihun enden ara nidan undaguwege nunidig mule mihun kiyumam emmerangalu du'a ekimi erum allah irad kurbi ekum midenne aqida warmoy ena kambodu ahuriha kam allah ena rakkaterikan devwana kam mi du'a ki shaytana waswas taka shaytana ena kim haziruma allah subhanahu wa ta'ala ena uqubat devuma ekalang kofa ekalang azaba hamme hemme alutakun emme anubakam ena salamewa abu qatada widawi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمن أدوه में नबी صلى الله عليه وسلم हदीस कुरबाती الرؤيا من الله هو فنكي الله تعالى حضرتهم أنك مك ميهم بيرغن نكي سوبتو نكي باتو وفدم فنس ميهم بيرغن الرؤيا من الله هو فن أي الله تعالى حضرتهم أنك مك والحلم من الشيطان حلم أي شيطان آگے فراتو أنك مك أي آمكم من إنسانو بيرغن باوتو کے إنسانو هدتي كرا هتاميا كرمت لاكا لكم كم مي شيطان إنسان دكا كم شيطان إنسان دكا كم ده حديث كوني فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه تبامن ترك بسمه كهو فنوغا نديغا hingamanu je kame biruganna kala kame gayanuwa kame ena ekama nafrat kura kame hingamanu je kala kame fenijji kama gawanama falyanfith hina yastayqidu thalatha marrat ena hele unima timfahar fumelash ويتعوذ من شرها ادي افنون كم نباكم الله حضرة سلامة دش فإنها لا تضره ايرون ايغسوم ايبس كلمه نه كنوا مي روايتوغا اكي روايتوغا اسوي مي اعوذ كيافا එකන් කුරාණ පොතේ බිරුවරි කමෙක් නාමාං කමෙක් හිංගමනු ජේ කමෙක් ෆෙනිජ්ජකම ගවානම ene hele unima auz kiya fa wafarat konda timfaru fumelani uniyam bay riwayat to gasave khulujawa bay riwayat to gasave yaftuluhu not yaftuluhu igmane ki kuluge kommes kala asaren hunna wara fumelu kommes kala asaren hunna wara fumelu yanfusu mana sas nukta ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ كيما فوقينا وعفرات كوندا كم سرك كلو جها غوت فملو تيمفا إين هدافكم غوانما إينك إينا وفنو غيفنو بيروغن كم غيبس كيلو مينك نوار إكما مينك لاين نوغنا إكما أنا كمبودوا كانوا جينك أدي باي حديث توغاس إنه تدوي نماذ كور وضوكم adi ena kurin nidam e farannon ane farata emburi ena nidu kurin nidam e farannon ane farata furoli ena nidu e huwa fenun girugo oi farafi emima mifada kam fenijje kam gawanama auz kiya fa timfar wa farat ena fumedani adi tedu namaz qurani benumiya wudu koke nuniyam hamayako ane farata ena furoli mi oy nidan abu salama vidalwi wa in kuntu la ara ar-ru'ya athqala alayya min al-jabal timan kaleg fana mi hadis e wada gatunge kuriga huwafen timan kaleg fana ve fennechi nidiga fennechi bodadi farbade boros tahammul kur mundugo kankan timan kaleg fana nidiga fene manaki hiddati ve kambodo abaru kantata fene فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها مي حديث تمن كله فانا يوداعين إسلام فشيكن دين تمن كله فانا إيه إبس كم كالي نلهم एक माने कि पैमी होंगे दोनों हेला फरेगा वो फिर फिर नहीं मदेंगे कमा कंबोड वेगन तेरे वेगन दुनिया ही मस्जिद कितने मुट्टाला कमिस काल मुसीबत है कमिस काल गिलंबरी कमे कुरी में तिवाने हिता बोले दुनिया एक को दो को लाके मियाँ के मानवियत एक को कतिला के बोले कम हिद्दत कमा हिता में कि शैताना इंसान आया
دكاج أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرابن وارد فاوي نبي صلى الله عليه وسلم فرابن إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها هو فنن إينا هنغم جهة قال إينا غياوا قال إينا وفاوركن جنستيفد هو فنن فنجي كما فإنها من الله أي الله تعالى حضرته إينا دكواج فليحمد الله عليه فإيق مچن الله حمد كراشه الله حمد كراشه وليحدث بها أدي هو فنوك واهك مستكون بيان قدش إن روايتك أسوي ليحدث من يحب إينا لو بيوا ميهك غاتو إينا هيو إدي لو بيوا ميهك غاتو إيواه كيادش هذه بين حديث توك أسوي إينا لو بيوا إينا هيو إدي ميهك غاتو نوني إيواه كيانو دچ يوسف عليه السلام के आदि से साउ मन के कले फाड़ फिन वडा कले फाणुगा गप्पा फुल गारे हो गदनोन इन्नी रायतु 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين तिमन कले फाण हो फिन फुलगा फिन वडा के फिए 11 तरिया इरा हंदु तिमन कले फाण सजद कुराती याकूब फाण इदर या बुनय ला तقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ए दरिफुला हो फिन दरिफुल आखुन कियान दच फयकीदु लक कैदा एरुम एमिहुम नुबा रेव में कले फाण मिदराव फाण ए 11 तरिया इरा हंदु मीहे का संगीत कुर्म की वरगद खमे दत्त मीहे के कियमन तरिकम दश मीहे का अमर एवरग बडति मखलूकात तक अवम की हकीकत के वरगद वेरिकम का बारे एबेग मच्चे लिबेने का साबित वाकम एमिहुम का मच्चे एमिहुम के तफसीर कुरान दे फोगा कलेग फाण एमिहुम කොම්බස් කානු බරේ මරාවන එම හිංගම ජේකම ෆෙනිජිකම ගවානම රංගල හේකම ෆෙනිජිකම ගවානම තිබාය ඒ හේකම එදේ කහන රංගල මිහෙක් කාර්ය වහදක්කස් තිබායන් හේකම එදුම නේදේ නුබා නුලිෆා මිහෙක් කාර්ය වහ නුදක්කස් නුබාකම ෆෙනිජම් වහක දෙක්කමන්න හේකම ෆෙනිජම් දක්කම් වෙහෙන්න මෙස් දක්කම් වානි ඒනං හේදේ මිහෙක් ගාතු नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर को बयान करा फे हुवफेन का मिफेन्ननी आम को तिम बावते कंत तिम बावते के हुवफेन आम को फेन्नान हदीस को रबी इख्तरब الزمان लम तकद रु'या المسلم तकذب ज़मान क्यारे वज्जियाम ज़मान क्यारे को मुराद का इल्म मरद तफसीर को वहां तक का बेकन बिदालो है मूसुं एम्बे रंगलो दोस्वरे ए मीहुं मूसुं रंगलो ये वागत की मीहुं को तबियत रंगलो इमा හූනුවගෙන් ෆෙන්න හුවෆෙනා ෆිනිවගෙන් ෆෙන්න හුවෆෙනා නුනිදිගෙන් උදගුවගෙන් ෆෙන්න හුවෆෙනා මෙවරියාච්චි ගොස්මියා හමතොබියතෙන් එළුනිම තංකොල රංගල සීදාච්චි නෆ්ස ෆෙන්නාන ඒකාර බාර තෆ්සීර තක ෆස්සිර බොඩ ඉල්මුරින් බස්ෆුලතකම් ෆෙන්නනි ඒ ෆහු ज़मान කාරිම إذا اقترب الزمان إكمانك قيامة كاري فهو زمان الناس لم تكد رؤيا المسلم تكذب مسلم ميها هو فين ورد دغنوان माने कि मुस्लिम मियां फेन हो फेन हम वरक गिरन सीधा माने फहु ज़मान क्यारे वेगंदे दुनिया का हयात दुनिया में क्यारे वेंदा फहु कोलो दुनिया का हयात को फहु कोलो वर हो फेन सीधा व अस्दकुकुम रुया अस्दकुकुम हदीथन तिबामिन गतरें एम्मे हो फेन तेदुमी हुन्नकी बहुगा एम्मे तेदुरी मी हुन तेदुबहुम वाहग दक्का मी हुन्ने हो फेन एम्मे तेदु को फेन्ना दोगोदा मेन का नुफन्नारे एनगे बस्मगु तेदुकोरी वरक एनगे गोफेन तेदुम क्यारी वेगे वरुया المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة मुस्लिम मिहा के गोफेन ए 40 नबी कम के 40 फसबें एब्बे बेंग आदमी ई बैकुर मग वरगिन हदीस तो एके रिवायत मर बेंग हदीस तो होगा में फस्तोलस बय हद्दिया बय एक अदौतंग आसे बोरे मितब एक मितबय नबी कमो के मितबय किया फेको तो वरगिना रिवायत तंगे बोरे नखलो एक आस कमक सगाइबो कमेंगे हरमन अगमन कमेंगे नबवी बातो के बात के नो मुहिम्मी ए नबी कमो के बातो के तेरे बाइक हद्दिया बैम बय 40 फस बैम बय 50 बैम बय नबी कमो के बात नबी कमो अन खबर है कि النبي مكيني نبأ کی خبر نبأ مكيني خبر النبي مكيني أدون خبر النبي
udun khabar anna meno nabiyye bi kiyani naba ekmani khabar ehm bima e Allah taala ge hadratun khabar anna nabi be kalunge khabaru ge tereng mitabba kuffa mitabbaye wo feneki ekmani ki etedu kan kashor kurun asmi ekmani den hadis ko ni war ru'ya thalatha huwa fem behni timbek faru'ya salihah bushra min Allah salih rangal huwa fe manake mihay hingama jom geriste pada ufawarikam geriste pada huwa fe ekame huwa fe wanje ne buddhi kabul kora kala huwa fe manake ammako duniya usulum bes mihu tere tobiyegutum hinga kam misala buddhi kabul no kore kala kam eka kam warage me ufawies en wedana ko faru'ya salihah bushra min Allah he rangal huwa fenaki Allah taala ka hadratum wa ufawarikamuge khabarik wa ru'ya tahzin min ash-shaytan miha mustiumiha hiddati wa kala kantattaka ke shaytana ga faratu manna miha hiddati wa kankan ai shaytana dakka kanka insana wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu අනෙබ්බාවත huwa fenaki mihage nafsu miha dakka wahake misala kamihe warabboda kamega mashgul go fami nidani ida fenden ene fennani kanta warabboda kamega haaswe kamboda go nidima den hama eya guligen anekka eya gulun huri bar kanta tege be fene em ei mihage nafsu miha dakka wa befara nida fonna gadega bayaku dakka wahaken adu wenjave sewahaga video ba enege be fene ರೇಡಿಯೋ ಹುಳುವ ಫುರಜ್ಜಾವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಂಫತಂಗ ಅಡುವೆ ಬ್ಯಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯನೆ ಹೋಫೆನು ಫೆನೆ ಏನೆಗೆ ನಫ್ಸು ಏನೆ ದಕ್ಕವ ಅಕೆ ಹೋಫೆನೆನು ನಫ್ಸುಗ ಹುನ್ನ ಕಂಕ ಮೀಹ ಕಂಬೊಡುವೆ ಹಾಸ್ವೆ ಹಿದ್ದತಿವೆ ಮೀಹ ಕಾಮೆದುಗ ಕೊಮ್ಮಸ್ಕಾಲ ನುಬಾ ಎಚ್ಚಂಗಿ ತೆಲ್ಲಾಗ ಹುನ್ನnya ಯಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಕಂಕ ಫೆನು ಏ ನಫ್ಸು ಏನ ದಕ್ಕವ ಏ ಹೋಫೆನೆನು فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل تبامه مترميه nuruhe kame hiddati wa kala kame huwa fenega fenijji kame gwanam fahe ena teduwe namaz kurash teduwe wudu ko ge namaz kurash wala yuhaddithu biha an-nas adi wa ka mistakun kar no kiyalis mistakun kar kiyadinima mihu ge terege debawate me onnan ei gos kame mihe ka jehumang ede mihu se bol anekka nuba kame pejjam ekam etura bodumuge fursaten ei erun ene miho fenner hitagana mine mihe kam yar warak gos ofeni feni pahur mihe ke islam deen naki miha mayus kurwa deenenu abadus heo kamak for jessa wage jessa heo ummiduga heo kamuga mase kurum baro alwa deene agumna fenna ho fenne ke somu mihe kubuna ecche ke somu algon meg maseken hutta fa ummidu kandala fa tibannen heo goten nuwana kam ragalo goten nuwana kam na ummidu muge ebbes kalon islam deen udde nokure modus heogen hikokun hegotuka gadala maseke kurun ei islam di barola kam ebbes kala kamakam mibawatu ebbes kamakam miha amburala genwa e mi nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurba fawa mi bay duata bay halaten algon men amal kurmattaka huwa fenijikam gawana egotum ammukon mi miha nidiga heli vichikam gawanama ekama barada fawa duaayaba adi birwarikame nidi fenijjekam gawanama eya vidigen algumen kiyomattaka ware duaasab adi huwafenuge tereng heyokame fenijjiya ekan algumen mistakun kar bunun hudde bunun be ekame ena hewede ene obame ekkare waga dakkas mihaga nafsu kamaka mashghula fajjam fennakan ka ei ya alalanje ekamenno shaytana kame hiddati kame vijjame shaytana kame ke em vijjam ena waqfarat konda timfar aus ki afumelas noni tedo wudu ko ge namaz kurash dewa ke mihun kariga nodakkash mi khulasa ki hada wa subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.